Chitab Kalenjin yekimongu en county noton nebo Narok kebendi akoi county nebo Nakuru. Ole koimonge meng'ikab Mzee Wanyama Estate en county nebo Nakuru ak kosuldaen bandab oret nebo kalyet kosimchin chikilisiet nebo chokchinet koboto kenam biik chekibwotyin kele kotinygei ak betetab lakwet agenge ne chepto nekikuren Mary Njeri nebo kenyisiek 4 nekibet ine en wikisiek 2 chekikosirto. Kayai meng'ichoton bandab oret kong'eten Free Area akoi ketesietab police noton nebo Central komoche ichek keyochi imanda familia nebo lakwanoton koboto chametabgei nebo lagok. En kasaraton ko kamwa ofisaekab police kole kerotin en korkoret biik 2 chekibwotyin kele kotinygei ak yautyonoton, ole kamwa kole tesetai chikilisiet kotinygei ak noton. Akot kou noton ko kosom police commander nebo Nakuru Isaac Kimwele biikab boror chetinyegei ak komwa kole ngotinye chi agetugul logoiyot netinyegei ak chi nekibwotyin kele kitinygei ak betetab lakwanoton kokoito logoiyondonoton en oret noton nebo ung'ot koityi ofisaekab police en Central Nakuru. Tutaki fujo. Utoe Mary Njeri ili tutulie. Watu wa Wanyama hatutulii. Hatutatulia. Na kama mumejiweka hii biashara yenu imefika mwisho. Kama hivyo ndivyo mnafanyaga. Mumegusa mubaya. Mumegusa Mary Njeri na Mary Njeri mtamrudisha. The way they are handling this case is not professional because you have not seen any lead to the suspect, and the suspect is well known na alikuwa na manhunt. The last time alikuwa ameonekana huko Ungatarungai. Anybody ambaye anaona huyu mtu hiyo mchana ambayo tunasema, kindly tunamuomba aweze kushare that information with the police. Kama kunaye mtu anaweza kuwa wena hiyo, ningeomba kabisa aweze kushare that information, tena ishare secretly. Afanye secretly, we don't want that person atiambweze kujulikana. Lakini akiweza kukuja polepole, aseme huyu mtu vile anaonekana mchana na mnaifu, anakuwa ametoka mahali fulani, tutaappreciate hata sisi kwa sababu kazi itafanyika.